lento le kahle kahle ingishaye mangilala ebusuku manje ngizwa mara ebusuku mangicanga ngithi ngiyalala ngishaya amahlabi ama-cramp yabo ninyawo nje ayifunction kahle umuntu uyenze konke lokho ngizokuphindisela kumuntu wakho zonke lokho sizobuyela kuye umnikazi wazonke lezi zinto lezi. Thatha leqanda uliphule ulithelela, phula leqanda ulithelela, awuzweke ngizothandaza Nkosi yami ngaleqanda leli Nkosi yami nekhendlela esilayitile Nkosi, sicela uncedo lakho, sicela ukuthi usikhanyisele usikhanyisele baba, usikhanyisele Nkosi yami. Ubhuti wami uyakhula akakhoni ukuhamba, amathambo wakhe abuhlungu. Molweni manje sibulisela lapho kunonke emakhaya. Elami igama ningu-LAVAWS Pronounce Lovers inkomkane abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngosisi lana uthi kunenkinga ekhona lana kubhuti wakhe umfowabo. Ucela nje ukuthi Jozi Bioscope ingenelele sincedise la singakwazi ukuthi sincedise khona. Sathi ungawari sisi, asiyakwazi ukuthi siyayithema nathi ngendlela zethu senza ngayo izinto. Sokwenza konke okusemandleni ukuthi sibone ukuthi singakuncedisa kanjani kule meke nijongane nayo la ekhaya. Sisi wami kunjani? Yaphila unjani? Ngiyaphila sisi wami. Xolise kwakhona futhi ukuthi sithathe ixesha ukuthi sifike lana kuwena besabhizi ngento besibhizi ngazo kwamanye ama cases yabo. Kodwa ngoba bengimane ngiku-update efonini ukuthi soza yithi laba nje sesifikile namhlanje. Ngeke nga-understand kancinci sisi wami ngoba bewunichazela ngesituation kabhuti lana. Ngisacela nje ukuthi sisi uzintroduce ukuthi igama ubani kwaye wayesibhalele namhlanje la ku-Jozi Bioscope. Igama lami uPalisa. Ngihlala la eMletsani, so bengibhalele iJozi Bioscope ngoba ubhuti wami uyakhula akakhoni ukuhamba, amathambo wakhe abuhlungu, asinabazali, so re ke ngole iJozi Bioscope le ke re kopa le mothuseng. Okay sisi before ngiye kude nje ngoba benivile mawubhalile lapho usho ukuthi ngathi kunenkinga ekhona involve ingulo yabo kwa nana ni understand ukuthi kwenzakalani ngale ngulo. So ngiye ngacela ke Mr Jones bekumele sifike sonke qha umuntu engiye ngacabanga ngoba thina sisebenza nje ngamakhamera nayo yonke lento, kodwa khona abanye abantu esebenzisana nabo yabo, abantu abasebenza ngesinto, abanye ngabathandazeli ngayo yonke lento, abantu abakwazi ukubona into ezifihlekile yabo ngoba thina singabantu benyama kodwa bona bakwazi ukubona izinto ezispiritual, uyangithola. So ngiye ngacela Mr Jones ukuthi ngicela isilandele one of abantu bethu. Manje lo muntu bekumele sifike naye ubesabambekile kancane because bekana ama clients, kodwa uyasho Mr Jones uke wangifonela washo ukuthi hayi sengisendleleni lava singiza naye lo muntu. So ngathi hayi kwamanje at least ngabe siqala nathi sithi ukuncokola kancane nama viewers wethu be understand ukuthi why silana namhlanje yabo. Yeah, so sithi uthi wena umfowenu nihlala no2 nje la ekhaya? Yebo sihlala soyi2. Abazali bakuphi? Abazali bashona. Bashona bonke? Bashona abazali. Ngiyaxolisa man. My condolences wena sisi wami, ngiyaxolisa ngalezo ndaba man yabo. Ngifuna uku-understand wena mamakhe kuyo yonke le situation yabo. Umfowenu sokunexesha elingakanani efila ngalendlela ofila ngayo? Sekana 1 year since aqale umsebenzi. So sekana 1 year so. So wayeqale ubekasebenza? Yeah, bekasebenza. Bekangena isikolo, wagraduate and then after lapho makaqala umsebenzi ila aqala ukugula. Yeah. Akazi so wenzani wabethwa zinsimbi mhlambe emsebenzini or something like that? Angazi. That's why ngikufonelile. Ngithi ngicela ungincede. Okay, my brother ushap? Fidi. Ukraine vidi. Angikren wena. Ngishap. Umfowethu ubani ka? Mina uMtlalepuli bro. Mtlalepuli. Sure. Okay, Mtlalepuli. Mfethu ngiyaxolisa mina ngiyakubona and ngiya-understand ukuthi usengimapainini yabo. Cha ngicela nje ukuthi ngi-understand kancinci nami. Mfethu lento mayiqala is it because mhlawumbe uke wawela zinsimbi oke kunento eyenzakala emsebenzini or ivele yazenzakalela? Lento le ngibona kathi khona umuntu ongidlela umona yabo wena bro. That time obviously ngisebenza obviously ngibreadwinner la endlini. Yebo. Yeah, obviously nasespanini mangicala ngithola ama promotion yazi abantu banjani ngoba isikhathi esibhabe ngihlezi nginomlungu yabo.
So manje sengisho ngiyakunderstand lo ukuthi mhlambe ngathi abantu bakulela umoya qha ngibuza ukuthi mfethu wena uyifila kanjani injani lento lena ha ubuhlungu bakhona bukanjani ikanjani kahle kahle lento le kahle ingishaye mangilala ebusuku manje nuba ngizwa mara ebusuku mangicala ngithi ngiyalala ngishaya amahlabi ama-cramp yabo ninyawo nje ayifunction kahle. So since kuyaqala lento awusayi nasemsebenzini? Angisayi ngavele ngayeka no dadewethu ngamtshela ukuthi hayi ngeke ngisakhona. Ongeke sakhona ngoba kunzima nokuhamba wena mfethu. Ngibona the time masithi bekukhuphele la ngaphandle ngibona ucela ukuthi umfethu ekubambe lana ubrother Paul ekuncedisa ukuthi uzohlala la phansi. So kuba nzima usakhona nokuhamba. Kuba nzima ngoba into engiwarisha yiwa noma isibhedlela siyababoni nix yabo. Manje isibhedlela baboni nix. Yiyo into engikhabatha phakathi. Yabo. No, ngoba bengishilo nafethu ukuthi sometimes kunezinye izinto ezenzakalayo ngoba thina singabantu benyama yabo nabo abantu bebhedlela bayisebenzisa ama-scan nayo yonke leyo nto uyangithola. So ngeke beze bebone sometimes ezinye izinto ezenzeka ngesintu yiko besenze konke okusemandleni ukuthi size nabantu besintu wena mfethu abantu abangakwazi ukuthi bebone kangcono ukuthi inkinga ngabe yini kahle uyabona. But ngiyakuthembisa wena ndoda yamadoda cause ngoba uyasho ukuthi uyi-breadwinner la ekhaya ngiyakuthembisa ukuthi sokwenza konke okusemandleni ukuthi size sisame sibone ukuthi singakuncedisa kanjani uyabo. So siswami since iqalile lento njengosisi wena la ekhaya and uyi-breadwinner ngivu mfethu masifika lana ngesikhathi ngingena lapha ngibone umntana akho lo omncane. Umntwana wena uyasebenza? Angisebenzi siphila ngegrant. Niphila ngegrant and umfowenu uyena bese kwazi ukuthi nincedise kuye yonke lento. Yebo. So okay. So before nize kithi mama uke wazama mhlawumbe ukuthi niye ebantwini abanye beside thina siJoseph Bioscope ukuthi niyobona kubona mhlawumbe oniye inkonzweni ukuthi nibone ukuthi ingabe yini nobangela wayo yonke lento. Cha asiyanga. Siye kuphela ku doctor. Niye ku doctor kuphela. So akaboni next. Okay, so not decide ukuthi nibhalele thina mhlawumbe singakwazi ukuthi sincede. Yebo. No, ayikona mama ngiyasho ngithanda nje ukubonga futhi nakhona ukuthi ngokuthi nisithembe ukuthi mhlambe khona esingakwenza kule situation ngama brother ukuthi ebe right yabo. Kodwa nakhona ngiyathembisa wena sisi kusokwenza konke okusemandleni nathi wethu ukuthi sibone ukuthi siyamnceda my brother ngoba ufana nomfowethu naye lathi kuthina yabo ngoba engumfowenu kanje ufana nomfowethu nathi ngeke size simyekelele kanjena umfowenu ethole iopportunity ukuthi ngoba uyasho ukuthi uhambe wafunda waba right and then manje sekathi yaqala ukusebenza kuwenzakala into ezikanjena yabo. So ngenzeka ukuthi mhlambe khona ezinye izinto ezi more than plus at least nangu Mr Jones sekafikile cause ngiyazi mama asingeke kunezinye izinto ezihlula thina esingayibona kodwa yabo esingeke sikwazi ukuthi siyibone singeke sikwazi ukuthi siyibone ngokwamehlo wenyama ukuthi lesh nize nafika noma. Okay, siyabonga my mother ngiyabonga ma ngivile Mr Jones ithi uma beka busy manje ngibonga ukuthi uma uze washeshe wafika. Ngiyabonga nami ukuthi ningimele. Ngiyabonga kakhulu. Ma na i-situation angazi asikho esinye isitulo nongangilandela sona. Hayi maruma ngibona ukuthi uzofuna ukuhlala. Mina ngihlale phansi. Awuhlali phansi. Uvumeke ukuthi ngihlale phansi. Okay. No siyaxolisa. So ngoba bengishilo ke ma angazi Mr Jones beke wakuthuka ukubekela kancinci la endleleni ngale situation esibhekane nayo. Nanga umfana la ma bathi kunenkinga ekhona kubi shame lana so angazi ukuthi uma enganceda kanjani. Nkosi yami. Nkosi yami. Mntana ngaka. Wabamlimaza kangaka. Yo. Mfana. Senzani inyawo lesi? Ngizodlupha gogo yazi. Hawu. Nkulunkulu wami. Nkulunkulu wethu. Wena umenzi wonke wazonke senzakalayo. Mutimo ke rona bana. Ngwana ke opela rona mutimo. Ngwana ke omopela hao mutimo. Ke motlisa pela hao Jesu. Ke tlo mo kopela bophelo mutimo.
ke tlo mo kopela bophelo modimo mo ke ileng wa mo kenya teng ka hara mosebetsi modimo a tlo tla kopana le meleko Jesu modimo ke nna yena modimo ke kgethilwe ke lenyeloi gore ke tla thusa ngwana modimo ngwana ha o ke wa modimo wa rona modimo ke a kopa Jesu a bolwetse bona modimo le tsohle botlhoko bona modimo di kgotlele ho monga tsona mosebetsi mo o sebetsang teng ngwanaka ke bona batho ba entse ntho tsena ngwanaka modimo ke a o kopa Jesu ha re etse bobe modimo empa bobe bo kgotlele bobe modimo wa rona wena modimo theoha o kene ka hara ngwanaka o kene ka hara hae mangole le maoto modimo o ke o di lokise Jesu modimo ke o kopile tsena tsohle tsa di fumaneng ka hara mosebetsi mana sebetsa teng ka matsoho modimo a fepa lelapa Jesu modimo ke wena wona modimo ka je ko wa dumela hore satana kene Jesu ke mkhutlisetsa ho bona modimo ngiyasitosha zonke ngalesikhathi siphindelela siphuma khona ngegama elihle lika Jesu Kristu amen. Kunzima lama kunzima kakhulu mfana angibambe ngesandla ngicela ikhendlela la ekhaya makube ikhona ngiyaqela ngicela ikhendlela unalo sisi ngicela ikhendlela mntanami lo lethi isinye isandla mntanami ngifuna ikhandlela kuphela mntana ayikho enye into oyidingayo ngicela ikhendlela ngizombambisa ikhendlela lo mfanami ngizokwazi ukumqelela impilo kulabo abaphansi abazali bakhabalele ngifuna ukuthi babheke emuva bambheke lo mntwana bambheke kahle bampholise ngicela ikhendlela awuzwe konje udadewabo wena udadewabo ngicela kanjalo ngicela kubo wena ukhanyisa lekhandlela ukuthi konke kwenzakala ngendlela efanele kuzokwazi ukuphindelela la kuphuma khona yebo nkosi yami uyakuhlula nona machisi akazuhluleka fanele acela umfowabo ulayithe ngathi ukhavarishe mntanami ukuthi ungangeni celela umfowenu khuluma nawe ukuthi ungiqelela impilo mfowenu impilo ibuye Ngicela umfowami ya impilo yebo ngiqelela impilo umfowenu ngicela ke makunje ke ngizocela ukugoqa kancane ngithandazele ngicela amanzi indishi ngicela iqanda lo mntwana lo fanele amanzi ngendishi ngendishi nyane encane emhlophe ehlaza ngimkhiphe lamasokisi lawa ngikwazi ukubona ukuthi ngisebenza kanjani yabona lamasokisi lawa angiwakhipha khona manje angiwalahli ngiwabeka ngaphansi kwamadolo wami ukuthi konke kusebenze ukuphuma kimi ukukhuphukela kuye yebo ngiyakhupha amasokisi lawa iqanda likhona la ekhaya lamanzi lawa ngizokwazi ukunceda umntwanami ukuthi le inyawo lezi silunge le inyawo mazilunge le inyawo ngicela umtshele ukuthi ukusheshisa mangabe uyalithola lento bakufake yona ngiyazi ukuthi nala seyifikile seyakudla nala esibhedlela kubonwa lutho ngoba umuntu uyenze konke lokho ngizokuphindisela kumuntu wakho zonke lokho sizobuyela kuye umnikazi wazonke lezi zinto lezi uNkulunkulu wami ngipha amandla ngikwazi ukunceda lo mntwana ngikwazi ukunceda umntwana angasana abazali ngiyamqelela impilo enhle kanti mntwana wayengathelenga ngawansi lamanzi delela amanzi la woza mntwana thela amanzi awuzwe ke thatha ke ngicela wena ngizosebenza nawe thatha leqanda uliphule ulithelela phula leqanda ulithelela awuzwe ke ngizothandaza Nkosi yami ngaleqanda leli Nkosi yami nekhendlela esilayitile Nkosi sicela uncedo lakho sicela ukuthi usikhanyisele baba usikhanyisele Nkosi yami sikwazi ukuphephisa umntwana khona ngisamcelela ngaloku konke ngiyamsidila ngwalo wakawo
motho a tla kgona go fola motho ana a tla kgona go khutlela msebenzini nasemsebenzini bayokuthatha mntanami bayokuthatha njengoba uhleli inyanga yonke the whole year uhlezi la ekhaya bayokuthatha bayokuphindisela emsebenzini wakho ngoba yonke lento ngiyibuyisela kubo abayenzi bayo bayoyithatha yonke lento ngiyibuyisela kubo yonke iphumele kubo ngicela nje ngale manzi kancane ungiphuzele ngoba lamanzi lawa ngaqelela kuNkulunkulu mntana makaphuza lamanzi lawa phephisa konke kungaphakathi kwakhe amen awuthi ke siphi kancane mntana uNkulunkulu yami ngiyabonga kakhulu usonke lusenzele zona nangumntwana Nkosi yami mphephise mpholise Nkosi yami ithi mangiphuma la ngiphume konke lokho okumsindayo ngiyakuqelela impilo mntanami na impilo uphilo ke go sia le bona ha ke tswa ka rale lapa ngiyabonga ngegama la kaJesu Kriste umfeli wethu owayenza konke ikameni lakhe amen ngicela ke ngibamba la ntombi yami uwena ofanele uyoqhita konke lo unganikeza umuntu ngoba la sengicedile ngithi ngisebenza ubhuti wakho kuba wena ukuthela ngaphansi phakathi kwetoilet ukufresh ungahlangani nomuntu lokho yebo ngiyabonga kakhulu mntanami ngicela nje ubambe la mina nawe sibambisane ngithi nje umthandazo omfishane uNkulunkulu wami wena usenzi wethu raleboga Jesu nakuke ukuba ungilethele kona la mntana Nkosi yami mntana mnangu phambi kwakho ngiqelela impilo ngiyakholwa ukuthi masuka la okuningi ngiyokuqedelela ekhaya njengoba sengiqalile ngoba ngiyazi ukuthi khona into efanele ngimenzele zona ngimnikeze zona ngimphuzise zona ukwazi ukuthi akwazi ukuphepheka kahle ngiyabonga ngegameni elihle la Jesu Kriste amen ugogo uthi okuningi ungazoqedelela ekhaya ngizocela ukuthi udade wakhe njengoba siphuma manje ngoba nginemoto la ngaphandle ngisimthathe ngihambe naye ngihambe ngiyombekela ngiyomyenzela konke nje ngoba le nyawo lezi inkinga yami le nyawo lezi ngifuna ukuthi nje ngiphume naye la ngihambe naye ngiyomlungisa lo mntana fanele alunge ngibonge kakhulu usise ngawachitha yena manje lokho ngicelile ukuthi ayongiqhitela hambe yongiqhitela mntanami hambe yongiqhitela ngizobonga nje ukuthi abobhuti bangincede simphephise simbambe siyokwazi ukumfaka emotweni ngihambe naye manje ikhandlela liyoqinywa udade wabo makabuya angithi manje angifuni ukubambe umuntu la ngifuna udade azoqima ena akaliblow uyalizeba yeah makeze ke udade wabo ke siyabonga kakhulu mfana uzizwa kanjani ntombi ngikuthandazela ngiyabhilika ukuthi ngizoba right mntanami uyabona mawuthi unekholo you believe iyozokunceda mntanami ngoba angizilethanga la letho uNkulunkulu lethwe ingilosi elingilethela ngizocela ukuthi ungiqimele ke ikhendlela le yami awusweke bese ngiyayithatha ke le khendlela ke ngiyabonga kakhulu Mr. Jones ngicela nizame ukuthi nimkuke umfana nizame ukumbambisana la Mr. Jones yebo zama ukumbamba okuningi sizokwenza le phambili nekoko okay okuningi sizokwenza le ekhaya uyabona ke soyanyathela lo mntana bengangithini lokunyathela uyabona soyanyathela awu khona kuyenzakalayo ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu wami ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu alright gogo ngizonithola lapha emotweni ke mina yebo ngiyabonga kakhulu ngizacela nje ukuthi ngivale isho yami nje fast manje sisi ngicela ukubuza izitulo lezi ebengiyicelile ngicela ungibekele zona safe ne angazi ukhona okuzobuye ezokuncedisa kuyo yonke lento Mr. Ngicela usondele king ungincedise izitulo lapho sibekele usisi ya ushiye sifake endlini ne ya because asazi kuzofika abantu
Okay guys, niyabona nani gogo sekafikile umama wenza umsebenzi wakhe owenzayo uyasithembisa njalo ukuthi uyacabanga ukuthi umntana uzoba right kuzolulama kuyo yonke le situation ngoba ke icela ukuthi manje siye le endlini yakhe ke most of the time guys ngoba ngihleli ngisho most of the time abantu esebenzisana nabo basuke bengathanda ukuthi sibalandele sithe siyofika lena endlini. So ngizoza ngefollow up mayingabe umfethu uyalulama kuyo yonke le situation obhekane nayo. Ngizoza ngizonitshela ke guys ukuthi ululame okanye sekanjani. I'll make sure ngiyapromise nabantu abadala ukuthi ngizokwenza konke okusemandleni ukuthi ngibuye nefollow up yayo yonke le situation ngoba uma uthi siye ngale kuyena siyosebenzela le kuyena ke akathanda ukuthi ngoba sometimes masifika ngale sithola abantu abafolile abakwi-queue nabo abafuna ukungena beyithole bencedakele kuyo yonke le situation ekhona yabo kuzo zonke le inkinga abanazo. So mangabe nawe unenkinga mbukele and ufuna usizo la ku Jozi Bioscope ucela ukuthi umaye kuncedise kuyo yonke lento obhekana nayo mhlambe thumela isichitho mhlambe kunento ngoba izifo ezingafani ongazi ukuthi ungaqalaphi wehlelephi kudala uzula bekuscam abantu ngoba khona abanye abantu abascam abantu imali bebathembisa ukuthi bazobanceda. Thina singakunceda ngokonke okusemandleni wethu la ku Jozi Bioscope. Into kumele yenze nje mbukele ukuthi sithumelele imessage lapho jozibioscope.co.za or usifolloweshe einkondleni zethu zokuxhumana. Sikhona lapho ku TikTok, sikhona ku Facebook, sikhona yonke indawo we at Jozi Bioscope. Ngiyacela ke mbukeli wami engikuthandayo ukuthi ungalibali ukuthi ucofa usubscribe, ushare nama videos wethu, ucomment ekwazi ukuthi efinyelele nakwabanye abantu abadinga usizo la ku Jozi Bioscope kade bengazi ukuthi beqale kuphi. Ngiyacela ke mbukeli wami ngiyazi ukuthi ngiyakuthanda ngalolo ixesha ngoba wena uhleli utuned into Jozi Bioscope. Ngiyakuthanda and I will see you guys on the next episode. Hawuthohlo.